बुन्टेनको विश्व प्रख्यात बाजी नाङ्गो पाक्ने सम सम्पत्ति माटे जुम घमण्डीमा मनुया सम ल्यामना प मृत्युदण्ड बिगो उचित कि आजीवन कारावास ये सजाय ठिक जुटे बारे छलफल ज सम ल्याम मृत्युदण्ड बिगो से आजीवन कारावास बिगो से कम वो मन ख मोबाइल खनिटेको टर्क यही घमण्डीमा सन याकच कारावासे चुनेको रियो ठाको खख न्यारो जगन याकच कारावासे चुन फै मुख घाटाई लिसले ल्याम जे न्यारो मुख झिन्यार तक याकच कारावासे चुने फुर घाटाल ठोखे घमण्डीमा साउन स झिन्यार कारावासे चुन रास जे निगो लाख बीट घाटा नि बाजी तल एमेको बाजी कथा पहुँचल ल्याम झिन्यार तक याकच कारावासे चुनेको कुट यात ठन लिपा छुजल लेगो ठो बाख जना सिकादिस बाख सनसनी पूर्ण जो बाखाइ अन्ते ल्याम जीवन दर्शन य खठुका झिन्यार पुन्ट छु इन य कबलेट भंगयना घमण्डीमा साउट बेंगैना क्यंगो कुलाट होतो आ जना दिस बाख बाजी टुके मु चोमी अन्टन चेखब ख ठो कर्नाकर बैडे चाहिँ नेपाली भाषा भाइला त ख ट्विटर नेपाल भाषा भाइला यो एजुकेशनल पब्लिशिङ हाउस पिकाट हो विश्व प्रसिद्ध कथाहरू नाङ्गो सपिन्छंगो ठो बाख ख आ जना दिस बाख बाजी सरल रिटिया खिउँसी चंगो चा टमीम बैंक बुरा ठगो बैठक कोठा लिरो ठियो जाचमले झिन्यार नापा ठटिया सरल रिटिया संज्ञा काले वन छौ फेन्याको लुम गाचम उबले वो लस्त फे खख ताल ताल में बुद्धिजीवी वो कटस्क न्याय पुग खनबला न जो ख अजा खम दे मृत्यु दण्डै छौ टढंगे खजु ख पापी मध्ये अपोना पत्रकार बुद्धिजीवी न दो इमसा मृत्यु दण्डै त तिरस्कार याव ख अजा दण्ड आत्मिक जमाना मोलोगो अनैतिको इसाई राज्य त मोलोटेको इमिगो थापु ख इबि गुलिगुलिस न मृत्यु दण्डै पलेसा जन्मकाची कैदी सजाय बेस जोटेको विचार त ख छुके जिसमत मजो बुरा बैंक टनी ताव ख जे मृत्यु दण्ड रफा जन्मकाची कैदी बारे सुन परीक्षा महिना नि तर टाठ्या टायो खसा जन्मकाची कैदी या मृत्यु दण्ड दयापूर्ण व नैतिक जी मृत्युदण्ड मनुट छक्ल सिडेकी तर जन्मकाची कैद बुलु जको मनुट त स्याइ आछिक तयारी सुमनु दयालु टाएको गुमेश न ढालिच त स्याइ अथवा मेगो दनन डम्बिका छिगो प्राण सुकु गंगा स्याइ सम्पान च्वाक्कटाल निगले ओलिया निष्ठुरी छारास निमेस्या छोए आजको जान मारे आएको राज्यले दिवमखो उकि गुगुन राज्य त जान काएको अधिकार मोरो छारास व जान भिन फैमखो पाँच मध्ये छम नियार दुम ल्याम वकिल छम न दो वैगु विचार न काल वो वकिल न ठग विचार ठट बिल मृत्यु दण्ड व जन्मकाची कैद निगले अठिया ख ठ निगो मध्ये जी छौ लेमाल तासा जी जन्मकाची कैद लिए सिग सुयार भा मुया मुखनी सुयाला छु हालते माना चुनि वे बेसु लिपाला तस्कै बसुल नियर नि ओ जमाना वो बैंक धनी ल्यामेट नि अले बच्चा उत्तेजित स्वभाव न ख हो उबले आग जगा वेट न छौ उत्तेजना व्याकुल्या त व टेबले मुर्की छना व ल्याम वकिल त लिसबल मुख मुख ठो सत्य मुख छिन्यार जगन सुनसान थासे याकच कैद जाचन फै मुख ठोखे जी निगु लाखे बाजिते फु व ल्याम वकिल लिसबल सताथे थयो खला सताथे थयो खसा जिन बाजी स्वीकार्या तर जिन्यार मुख जिन्यार कैद जाचने जिन्यार माल बैंक त नि तस्न थाल कासा जी निगु लाखे बाजितया जिउ का छिगो निगो लाख हो जिगो स्वाटिन्ते बाजी जुल ल्यामन लिस बिल ठो जोस प्याओ ख तर छु ज्याखिल मुरगु बाजी ख जोसे ख्याएना वो लखपति बैंक टनी बाजी तया टस्क न्यायफुटाको ख बेली आवले वो ल्यामे त ख्याएना तल ठौटक इदने सचक बालको बिचाना दिस निगो लाख दियो जिगो लागि छु खमखो तर छ ठगु जीवन या अमूल्यको 100 रुपैयाँ इ स्टिन छेटिन जिसी हो छ 100 रुपैयाँ रुसया अपो कैद जाचन फैमखो ठोखना लोमंगा डेमटे कर काप कैदी जिउसुया ठ खुशी कैदी जिउ छनिया शास्त्री जी छि कैदी याचुनिले छकपटे छु विचार दुख बिलता आशा छि न्याब्ले जुसा कैद मुक्त जिया प्यावेको अधिकार छिके दो ठोक खै लागि जि तस्को अफसोस ताका छना आwo बैंक टनी कोठा लिरो ठुरो जु ठो डक्को खन लुमंगल व ठठमा मन मनञ्जन ठठी बाजिते त वो मुनि सुबजाजी वो मुनख ठौ जीवन या छिन्यार अठ्या स्टी छोएको हो जि लखन लख अठि बाजिते स्टी छोयो उद्देश्य छुजी सो ठुकी मृत्यु दण्ड जन्मकाची कैरसा ठिक जुटयो खला मुख मुख टमवा मुरको वाइया चोफ मुरु खख जिगो हके जितमे मनो मनिया जोस ज ख वइ बारे टेबै लोभ ज ख उबले छु जोटै हो वो बैंक टनी छौ छौ ना लुमंगला
वो ल्याम बैंक टनी के बे छक्का चिच्च खाउ छे कडागो रेख देखे ठाउ कैदे इच्छा माटेको कोछु ख झिन्यार टक वो कैद कोठे लुखा खलटक न हाचा गा दे मुख देगु न कोछु ख पागल कठ कैदे सु मुनु टाउ खाटक न सुए दे मुख इमुक सटक न न्यन दे मुख अझ सु अखबार व पोटक न सुए दे मुख देगु खंजु ख वैटा संगीतको बाजा व सफोट बिए व पोचे व एला चुरस्ता छ टुन्दै वो कई जिगो कोठाई छपा चिपाउ झ्यालन जग पिनेको संसार सुए दिदेगु न वो फाकले चुया टाउटो वो चुया इनापे तास सफु बाजा एला डक्को क्यादै तर वया चिपाउ झ्यालन जग वो ल्याम यात तस्क करा रेख देख यात डक्को कोठाई चिचे दंग खन फाकले फटे चुया टाउटो वो ल्याम सन 1870 नोभेम्बर 4 तारिख निने चिन्ता लन से सूर्यना सन 1885 नोभेम्बर 4 तारिख निने से चिन्ता इटको कैदी याचुनिमा वो भाकल भङ याटा छुङु कठङ कुट या तासवा उग ए फुट निगो मिनेट जक लियो दन्सा बैंक टनी वेट निगो लाख टेब बिमखो वो ठ कैदी ज्याचोबले दक्सबे नापाङ दछि छिना निछाना तेगो वो कापी च्याटा बनासी के वेट सुसान्दना माइपिसना डिकडाक ज्या डुकटाउ ख वो कोठा चाने बा निने न पियानो ठाउ सटाडो वो चुरोट वो एला टुनि मुखगा टाल एला ख ये चापाकी त्यान वनी कैदी लागि ला वो भाषण ठेन जाउ टरङ शत्रु मेगु छु दै मुख कारण वो च्याटौ ख वो च्याटक त हान सासागो एला टुनिबले सुमरिबले छन थाकुई अले चुरोट टुनके कोठे फहे सिचुसनी महो नापाङ दैव अपोइना मटनै बाखण्डुको उपन्यास व सनसनीपूर्ण व काल्पनिक चिच्याको बाखण्डु सफो हिँडाउ ख निरक्यबले पियानो मठट आ कैदे फ्ला फ्लाको सफुट बनिको इच्छा त न्यार क्यबले पियानो स हान टाट त आ ढासा एला न हिँडाल वेटा वे चिपाउ झाल सोइपिन्छ ताक त वो नेगो टुनिगो लासा ग्वार टुलिगो छाचा हाइ याना वाका तैगो टम ठ याक च फुनफुन हालिगो सिवा मेगो छुमया वो सफुन मोबन गुब्ले गुब्ले चाने छु चुए तिनी खन्तन खन्तन चुया इ फुकी स्टेज जुलकी सच्ची चोगो डक्को खना खना वा चाहिँ गोगल खस टाड त खोरकेंगा व खोलाटक छिटे भाषा वेदान्त व इतिहास तस्क ध्यान पूर्वक अध्ययन यत व अजाउ सफुट ठपास्क ध्यान त्या बोनकी बैंक धनियत अजाउ सफु चुलका बिट न ढौ ढौ जुल पेरै दुनि व कैदेट ठम ठ्या खुस सफुट बिमाल ओगचा बैंक धनियत कुयचुया टक ठै कैदे पोवल जियम कारावासी ठुवा जिन्छ त फुको पासा ठो छोचेतना ठो पा ठोपिन त ठो बोंकी बियो इमसा छौजको डोंगु लुके फट्टा छ फसे गोली के वो गोलिए सोलंज त सुजित त्याई जुगो डक्को कुट स्टिम मोनका युग युग पनि देश देश पे महापुरुष देश ठिठी भ्यालाई तर इमि डक्कुसिया आत्मा दुने वहे ज्वाला चना छुनी ओहो इमिको ठो डक्को पावना ठोबले जुग आत्मा दुने गजाको स्वर्गीय सुख या आनन्द जुयातन छिस शिव जुसा छुजिगुजी कैदिया इच्छा पुङका बिल केबे निट्टो गोली केक त बैंक टनी उजन बिल छिटफुल नुका कैदी ठचुनीको टेबले जग सहे मुसै सुनाचुन बाइबल बाहेक मेग छु म बैंक टनी त चो अचाल तासा पेरि दुने टटपङ खुस सफु वन टंगम मन क दछि दुने ठीक अफु छौ चिच्च दंग सफु वना गठि निछाट जुई बाइबल वन टंगा व इतिहास व धर्मशास्त्र वन वो कैदीको निडलियन दनबले व मेमेको सपोर्ट बन तर छुमने वला वहे बन छके वहाँ प्राकृतिक विज्ञान बनिगा त वटुङका हान बाइबल व शेक्सपियर सफु माल ढाल गुबले वहाँ रसायन शास्त्रीय सफु माल ढाल हान वास सम्बन्धी सफु हिँडाल हान उपन्यास हिँडाई उबले वेदान्त वा धर्मशास्त्रीय सफु माल ढाई जहाँ चकना चुर जिरुङका जहाजे उखे ठुके छाल ब्याल जुयासँग कुचा काचा त गुब्ले छमेस न गुब्ले मेमेस न बकया ठगु जान बुचाएटा समुद्र लाल कया चोपी मनुटेको दसते हैं वो कैदिया दसन अठिया जुल बुरामा बैंक मालिक ऊ घटना त छौछौना लुमंकल मनमन विचार त कने निनेसे छिनिदाइले वो कैदी मुक्त जिगु जिरंकल आ जे फाकलियाङ अनुसार उटा निगो लाख पी मल उटा ठुलठ्यो बिलकेला जिसत्या नासे जिगु जुल जिन्यार न्य लाख तैगो वो बैंक धनी त पारपुरो खंज ख तर आ वया वही सम्पत्ति यको डोवा वहीको ऋण यको डुडका ठा ठाकुइ ढंकल स्टक एक्सचेंज सताई खेल बजारीको डर भाव वो हल्ला वो वहीको उत्तेजनात्मक स्वभाव वयना वहीको टन नाश जावना छ नापा कमन दिन निदर व आत्मविश्वास दुम लखपति महाजन आ सम साधारण बैंक धनजको जुल निराश या ठौ छने लाडीका बुराटाल टिक्कार ठो बाजे त वो मुनुन छ्या मसी त वो ठौकने पीर टिन्द त वो जिके दुगो टेब छ हिसाब ना काइ दुल लिप वो ब्याये जे जीवनी आनन्द काइ स्टक एक्सचेंज जु मिति जिदासा छम फगिन ज्या वइको सुकु सम्पत्ति सुया नुअमिका चुनि गुला
वो या निनी जिटाटाए जिगो जीवनीय सुकै निम्ति छिपरटे जे आभारी दो जी छिटा ग्वालिया मुख मुख ठोला अट्याजुल आ सर्वनाश हो अपमान पाखे बचे जिगो जिगो छौजको उपाय ख वो मनु सिगो ताङ 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 सोता ठाट बाइङटनी न्याना चुन छे सकले फु फु न्यवेका चुन पिनि सिमय हय सस ब्यार मेग छु टामरो 50 मयको बाइङटनी ठगु सेफ वे कैदी कुना टगु लुखाइ ताच काल वो खापा झिन्यारा निसे मचानी अले वो ठगु ओभर कोट पिना छेन प्यावन केबे चिकुस च खौसी च फुलफुल वाउ या चन नुगो जे थुथुर खाइगो फस सीमा सना चन खौसी चोठा बाइङटनी सुत न पृथ्वी खण्ड न सीमा खण्ड न व टुयुको मूर्ति त वो कैदी कुनाट कुटी होना वो अन निकटको पालिट सतल छु लिस म जीफो पाले चिकुसी चोङले छे गन फुटले वा ग्रीन हाउस याउको दिना चुन्जी यदि जिगो मनसा बुमोजिन जापुन दासा वो बुरा बिचाय त संकला वो पालिट है याई खौसी चोठा पछि पछि या वो कुटी दुआउन छफ चिफको लम्फलाउन वो अन सलै चाकासुल सुन मरो अन छौ खाटा डो उके लास मरो ढ्याक्ने छौ नयको फुटु डु कैदी जने कोटा दुआउने खापा छापटे आटो गठख अठे डु सलाई सी ढंगा बुरा थुतुर खाना वे चिपाउ चालन दुनु सुत मैनीबटी छपा कैदी कोटा पुलपुल चना चुन कैदी टेबले चुना चंगो खन वेगो ला छने चंगो सव वेगो लिउनेको बोजको खण्डो टेबल लिक्क चंगो गली चाय निगो मेचे वो टेबले चोए फिकाटो सफुट दु न्यागो मिनेट बित तर वो कैदी सहे मोसन चुना चुन झिन्यार टक कुंका चोङले कैदी हायमा हासी सुनको चनीको बानी जुइटंगल बैंकटनी छु लिस मबु सनम मोस अले बैंकटनी सावधानी पूर्वको छाप सेंकल टाचा किटन खटन नगो टाफ क्वाटक स वला खापना क्वारक स वला आ ट्याले पलाछुको स व अचैपु स ट्याडे ढका बैंकटनी प्याचुन तर सोंगो मिनेट वन ढुंगान अन नाच थे सुनसान हे आ ढासा बुरा कोठा द्वावनी बिचाय त टेबले मुनु छम चुना चुन वो मेपि थे साधारण मुनु थे मुचु वला खाली कौला जक वइगो छंगो कुचे पेप ना चुन वइगो समिस्ते सथे ता गज्या कुलकुली चि दारना झाम्पला झाम्पला च वइ खवा मासुस चुन कल नेता गावना जनफा ता गज्या छबला च जुयंकल वइगो छिट थागो छ ठगो छप लाटा फयाटल वो ला सुको चिना सुको लाठे चुन कल स्वे ज्ञान पुष्ट छने चंगो सन ट्विसी चुन कल वइगो खौसे व गसियो खास वेले वो पीर जग डुम ठा ठाको वो शक्क न्यवेका चुन न्यन कोसना चंगो वइगो छै न्यने टेबले छपा फोंडो उके बाला आफ्नो चुया टगडो आगछा बैंकटनी मुनमुन बिचात बफ्र शक्क दिना चुन लखङ लख टेवदैगु जुल लगा मंगसे मंका चुनजी आजि ठया न्य सी तुल्यम ठोमनु त जुरुक लोना वो लासा छोवना वे टकिया घरमर चिना सिदेखो ठटिना स्याउडगा न्याखे जाम विशेष टेसन टाट ठाकवे नापा वो चुया त वो पो बनासवे चुया टौजी बैंकटनी उगु पो काला अले वन्टन कने प्याची चिनिदाइले जिमुक्त जुई मेपि मुनोट नापलागो अधिकार दै तर ठो कोठा प्यावन्य सुल्दै जसवे न्य छिटा छु खटा माथि वौडो दै न्यन दैथे जि छुगु न्यन जि यचुगु मन सुटा माथि वटासा जि स्वाधीनता जिन्दगी स्वास्थ्य व संसारे जंगु भिंगु बाला वटाओ छुगु सफ्टी चुयाटो गुल्न दो अजाउ डक्कैटा जि घिर्नया झिन्यार डट जि ध्यान पूर्वक ठो सांसारिक जीवन अध्ययन या न ठोख सत्य ख जि न पृथ्वी खंगुडो न ठन्चो पि मनुट तर छिगु सफो बना जि समुद्र एला टन गुटो मे हाल गुटो वन जंगले मृग व बन्डेलेको शिकारिन गुटो ल्यास्टना प मट्नै न गुटो कविता व टटर पि बुद्धिमान पि मनुटेस कल्पना सृष्टि नाट पि ल्यास्ट जित चाने नपलाव जिगो मगज त चक्कर नकीगो अपूर्ण बाखन्ट व जिगो नाप्ने वया कङ गुटो छिगु सफो बना जि मो ब्लाव एलबुर्ज पारे ठामना वो पारे चोका निवालु सोया सुल्दै जल संध्या काले आकाश महासागर वो पारे चोका मासुस्यो याउसी चोङ खना अन जि विद्युत या चञ्चलता जिगो छफ से मिटा चोङ वो फस सुपा फिका छौ ख जि वाउस चोङ बन बु खुशी टफको सर खना साजवाटे स पुगो बेयस न्यक बाख्ने बयान ना टपिथे जापि पपु डिपि ल्यास्टेगु मिन्यना जिना प दै बारे खलारका क्वा वपि रूपबान देवदुट्टेगु पपु न जि ठिटन छिवे सफ्टे जि थैट नरके न ठंकगु फुमंग जयानगु नुनुगो हत्या काण्ड यानगु नगर मि नकागु नुनुगो धर्म प्रचार नगु गुलमुचे राजित न ट्याकागु
जी छिगो सफैटा किर्नयना तो संसारे सुख व बुद्धिटा जी किर्नयना तो डक्को मृग तृष्ण ख बिल्कुल स्वप्न तुल्य अस्थिर व ढोकाबाजी छि घमण्डी बुद्धिमान अथवा बालाम जिफु तर मृत्यु नचित ठो संसारे मरेका छै छि बेंगाम या वहे गाले चुनिम सुसाथे जी छिकपनि लिपै पे सन्तान छिगो इतिहास छिगो अमर महान आत्मा डक्को ठो पृथ्वी नापनाप नष्ट जुयाउनी छिसं ठग विवेक गुमेयार होला कुमार्गिट कोगाङ्ल छिसं मखु खैट सत्य व ज्ञानपिस चोंगिट बाला उटाका छन् छु कटं यो अझै पुगो कारण स्याउ अथवा सन्तरासीको सीमा सिस बुसाई सत्त ब्याज चुकमुले ब्याज पैड जुल्टास वा गुलाब स्वान चोटी पिक्या चुनिम सोल्थे नवलटास छि अजुचाइ ठटिया छिखना जे अजुचा कारण छिकपि पृथ्वी लागि स्वर्ग हिलबुलया मास्ति व छिगो ख जि ठिक मास्ति मो छि छुकेलाई मना चौख जी उकी त किर्ने मिखा सुए मास्ति व ठो किर्ने ना केन्ट जी व निगो लाख टेबेटा लात मारे या गो टेबेटा जी स्वर्ग सुयान टोरन का मुटी तै ख तर आज उकी त किर्ना या व टेबका हक जी ठमा हे उल्लंघन या मास्ति व उकी फाकलियान इस्या न्यागो मिनेट नि ह जी थन प्या हुने अले फाकलिया भंग या बैंक मालिक वो पो बोन्डंगा पो टेबलेट या वो औसाइ फुमु मनोट कपले सुपन नल अले वो खोख कोठा प्या व थर्ड ठपास्क गब्लेन ग्निट मटाको स्टक एक्सचेन्ज वेको टटंग नुकसान जुसा वेट थर्ड ठपास्क गिर्न मजो छेवना बैंक टनी लासा छासु लन तर वइ खोइबो टचको भावना एना टाउटी न्यमो कने खनस्टे पाल्ट ख्वा याउसे हाकुसी चंगा वइठा बुआ होला कोठा कुना ट मुनो वहे छिपाउ झान प्याया केबे लुजुना लुखा बिसुङ खण्डका क होला बैंक टनी ढाले चोट ना पाउ कैद चुनी कोठा वन कैदी बिसुङ खल मुखला सुवा वन मुआमरको हल्ला मजिक त वा व निगो लाख टेब ट्याग जाग बेवर च्याटको पो टेबल काल छेउना ठौ सेफे व पो टया ढ्याम खापट्टि त बाखं कोचल बाखं कोचाक जना दिगले छिकपे सक्त यको सुबाडो लिपाहन नाप्ला